أو على صفحتي الرسمية. وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video seseorang yang memberikan sambutan dalam bahasa Arab dikira sedang baca doa. Viral di media sosial, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Video tersebut diunggah di akun TikTok Anas.com. Dalam video berdurasi 35 detik itu, tampak Anas berdiri bersama seorang laki-laki paruh baya di sebelahnya. Saat Anas sedang memberikan sambutan, laki-laki di sebelahnya lalu mengangkat tangan seperti sedang mengaminkan doa. Kemudian saat Anas menyelesaikan sambutannya, laki-laki tersebut seperti mengamini dengan menangkupkan kedua tangan ke wajahnya seperti akhir sesi berdoa. Video singkat itu sukses menghibur warganet. Hingga kini video viral tersebut telah ditonton lebih dari 750.000 kali. Banyak warganet meninggalkan komentar di unggahan video tersebut. Mayoritas dari mereka menyoroti gerakan yang dilakukan oleh laki-laki paruh baya yang mengangkatkan tangannya. Beberapa warganet ada yang menyamakan video tersebut dengan salah satu adegan di sinetron Bajai Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala a'azza kama tashahadun nahnu ma zilna mustamirin fi mashru' suqya al-mali amal 444 وكما تشاهدون هذه أحوال هذه القرية قرية نائية فقيرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ونحن اليوم لقد لله الحمد لقد تم تنفيذ لهم هذا البر اليدوي إن شاء الله سوف يكون لهم يد العون، فجزا الله الأخوة القائمين على هذا المشروع وبارك الله بكم. معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله. ولمزيد من التفاصيل أرجو التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة أو على صفحتي الرسمية. وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.